Oras, selamat pagi bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paimay jalo hita, rigapan sigano pari bata, bani panorang sugot nerion, pasada hita hurta, martongko hita. Puji-pujian terima kasih isombah konurnai bamu Tuhan. Gok ibagas malas niuhur hanami boy puho badi panorang sugoton, marhasoman guguh, apa panramution rosi pasarihon mo hubanami. Badi panorang sugoton Tuhan pema ipukah kanami horja nami siganu pari perlu be pasu hanay marhiti hatamu ase barang aha penasiol urjon hanami tetap mahatamuin nagabi onjolan banami ibagas goran nakmu ton Yesus Kristo nami jalam rapakon tonggo namyon. Amen. Bapedang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape marianan badi panorang sugot nerion rigapan siganu pari bata sadarion Selasa tanggal 20 November tahun 2022 aima tersurat bani buku Jeremia bindu 14 ayat 20 sada nama katahon sonon ulang ma buang kon ham hanami halani kuranmu ulang ma lopas ham mahiri hotak ni hamulionmu ingat ham ma ulang ubaham padanmu naben nami. Pakorhon ni dosa ni bangsa Israel dopak na bata. Maningon do hape ni uhumon bangsa ay janah madabuh. Hubagas tangan parjabolonan ni bangsa Babel. Ay maase isuro ni batado Nabi Jeremia ase tangis-tangis halani uhuman nasihol debuhon ni nebata hubani bangsa Israel. Marhitihon ni tangis-tangis ni Nabi Jesaya ipatalarhon hubani bangsa ay sonay masasitong ni bagel ni holong ni Nabi Jeremia dopak bangsa ay janah sonay mahumani bagel ni pangarapan ni Nabi Jeremia ase ulang namin das uhuman ay mangonay ubani bangsa Israel janah purini pe halani lang tarkahua be dosa ni bangsa ay ilobe-lobe ni nebata mangarap dohumani Nabi Jeremia ase porini pe iuhum nebata bangsa Israel. Porini pe tangan ni nebata mangonai bani bangsa ay. Tapi ulang manamin dihut komani. Uhur ni nebata lang marholong hubani bangsa ay. Artini ay porini pe iuhum nebata bangsa Israel. Tapi ulang ibuang bangsa ay humbagas uhur ni nebata. Janah porini pe nebata manggila janah manguhum bangsa Israel. Tapi ulang manamin halani uhuman ay gabi mahiri hotak hamuleon ni nebata. Ay ma rumah panumbakan na pinachongjong ni Raja Salomo. Bahin yanan ni bangsa ay lau marsombah ubani naibata jana porini PHP ni marah tumang naibata ubani bangsa Israel ulang manamin iubah naibata padan rosi sadokani dokani dopak bangsa Israel ay maase bapenang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus marhitihon ni hatani nebata nagaberi kapan si ganu pari bata bani panorang sogot on gabe ruji-ruji maay tongon bata ibagas parguluhan ta si ganu pari anggo martonggo mahita bani panorang sogoton anggo sihol marhorja mahita siol ipukah kita mahorjat ta sa ganjang nerion ahadona parlobe tubuh ibagas urta na patut
talup sisimbilonta. Anggo Nabi Jeremia no kaneai mangahapkon Rossi makaporsayai tengerdo uhurni manggila do ne bata dopak pardosaon ni bangsa ai sonai agi godosan ni agadop colma tapi ulang manamin ibuang na bata iya humbagas uhurni ase onma na parlubi huma sidingatonta sangga mandopa kon na bata hita ase maningon lambin iha perluhon uhurta do hape tetap martonggo hubani ne bata ase barang ahape tongon nani horja honta barang ahape na iranggihon hita maningon songon panginduan tahubani ne bata songon panginduan ni Nabi Jeremia ay mahumani ase ne bata lang ongga membuang hita humbagas uhurni sonay mahumani hita ibagas ganupan pargulmiton si ganupari ulang sopat mago na bata humbagas uhurta maningon totap do tene ibere hita iyanan natang sideran bani na bata tading ibagas hahuronta lahoman rajai gulukta ase barang ahape na horjaon hita sa ganjang niarion totap maay makkorhon hasangapon bani na bata janah napaduahon maningon do ipardiate janah pakke hita tongtong ibagas guluh taon ibagas naman dalani gulukta ibagas nama korjaon horjata baik ibagas rumah tanggata baik itongah-tongah ni garejata baik itongah-tongah ni masyarakat barang ahape nani horja honta maningon do hape ni tetap ijaga jana iramot kon hita ulang halani pangabakta ulang halani parlahota gabe mahiri hotak hamuliaon ni nebata gabe mahiri garejani gabe mahiri yanan partupuanta gabe mahiri hasadaon ni halak na porsaya gabe mahiri goran ni nebata ay maasi maningon tetap do tene bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus iberehita dirita igoki jana ibubai tondoy na passing ase ulang sopat halani parsahapta halani pakkawahta halani parlahota atape halani pardalatta gabe mahiri hotak hamuliaon ni nebata tapi maningon tetap do ijaga hita hapasingon ni hotak hamuliaon ni nebata marhitehon ni parguluhanta si ganupari jana napatuluhon songon elek-elek ni Nabi Jeremia sonay mahoma elek-elekta ase idingat ni bata bagah-bagah ni hubata jana sonay mahoma ni hita ulang pitah manuntut ni bata mardingat bagah-bagah ni hubata tapi hita pe maningon idingat kita bagah-bagah ta maningon igalari hita homani bagah-bagah ta barang ahape ni dopa kon hita barang ahape na masa ibagas parguluhan taon dingat kita mabagah-bagah ta aha nagabe komitmen ta na mendorong kita na memotivasi hita Rossi na mangujur uhurta ase tetap ihorjahon hita titah apa haroso ni nebata ibagas guluh taon ase anggo nebata sandiri pe idingat do bagah-bagah ni hubata laho mamasu-masu parguluhanta totu sunai mahomani hita ibagas malas nyur homani laho makorjahon Rossi manggoki bagah-bagah ta hubani nebata ase galari hita ma bagah-bagah ta hubani nebata marhitehon ni guguhta marhitehon ni horjata marhitehon ni sinadongan nadong bata Rossi marhitehon ni barang ahape nabuy ihorjaon hita hataridahan ni bagel ni holong ni uhurta hubani nebata amen martonggo mahita. Terima kasih mabamu Bapa bani hatamu
nadop manorangi ur apa pikiran nami, ase tongtong matongon Tuhan, pakai hanami ibagas guluh nami, ase tetap maham marian ibagas perguluhan nami, jana iramot kon hanami, hapasingon ni hotak hamulionmu, marhitihon ni pangabak, parsahap, sonay age pergulmiton nami si ganup aripe, jana tetap mahoma idingat ka nami, padan nami dopak ham songon ham, na mardingat padanmu laho mamasuk-masuk hanami. Asi ajari hama nami tongon Tuhan bagi kalipan. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami dalam rapakon tongon nami. Amin.